ایرو لهولێرێ یەکیتیە خوێندەکار و جوانên دموکراتا کوردستانê yên Rojavayê Kurdistanê ne civînek saz kir. Di civînê de komîteyeke taybet ji bo şopandina karûbarên xwendekarên zanîngehê yên Rojavayê Kurdistanê ku li vê derê dixwînin hate avakirin. Nûnerê yekîtiyê xwendekaran li vê derê dibêje armanca wê komîteyê, armanca avakirina wê komîteyê şopandina rewşa xwendekaran e, çareserkirina pirsgirêkên wan e. Her wiha got xwendekarên Rojavayê Kurdistanê yên ku li herêmê dimînin rastî gelek astengî û pirsgirêkan tên û ew ê hewl bidin bi berdewamî wan pirsgirêkên xwendekarên Kurdistanê yên zanîngehê çareser bikin. یەکیتیە خوێندەوان و جوانên دموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا ئیرۆ نونەرên xwe yên hemû herêma Kurdistanê li hewlêrê kom kirin civînek ji wan re lêdar xist. Divê civînê de behsa kêşeyên ku rastî خوێندەوان و جوانên Rojavayê Kurdistanê ku li herêma Kurdistanê dimîn hate kirin, her wiha behsa çawaniya çareserkirina wan kêşeyan hate kirin. Zanyariyên bêhtir niha kek Mervan Badînî nûnerê yekîtiyê li herêma Kurdistan gelme de kek Mervan bixêr be. Bizanibin divê civînê de girngtirîn babetên ku hatin behskirin çi? Di kombûna me de îro girngtirîn babet hat behskirin got em bi van nûneranan rûniştin. Ev nûneranan me ew wek destnîşan kirin got bibin bingehek rêxistinî ji avakirina xweciheyek yani mehelliyek taybet bi van qutabiyana. Ev mehelliya hanê lê çê li zankoyên hikûmî bin, çê li zankoyê ehlî bin, da got bibin ew wek bê sîlet wesil navbera me û van xwendevanan li wan zankoyan da got em li ser mişkilê wan rawestin û zanin. Başa. Yekîtî ji sala 2013 ve hatiye avakirin lê nîkava ev gav avête. Yani sedem çiye ku wisa wîn bi vî rengî yani wîn gîrovîn heta we ev gav avêt. Bi rastî ne inû me ev gavan ji nû de avêt. Berê karekî wilo hebû bes wek dibêje bi mefhûmekî biçûktir bû. Yani berê wek dibêje digotin lijneyê zanko hebûn. Her بشكل زانكو لجناك ما جدسي كساهبون او كسانا وكاري في محليا جو ايرورو دكن محلي مفهومه كيف فرتر يعني جو سبه اف قطابيه جو نافا في محلي ايرورو كارد كن سبه خندنا خلاص كن لي محلي قائمه كاري بري نولوبو جبروا له ام دبينن كاركي جرينج جو جبر دواميه وقت بيجي كاري باشا يك جكارن وين سركا ام بيجن او كيشين كو راستي خوندكار و جوانن كو جل هريما كردستان دمينن وين چاره سر بكن بزانن او كيشين كو بهتر راستي وان خوندكاران تنچنا براستي يعني كيشيا سركا جو ايرو روش دقيه بردستي ما ام زانياري مال سرهن او كيشيا بريفبرنا معاملة قبول كرنا فان خندوانا لزانكوي هرما كردستاني يعني مثلا او طلبي ايجو بخواز بي خندنا خلفر بردوان بك توشي مش وقت بيجي روتينك اداري دبي جو او مثلا تصديق باورنامه يا بكالوريا يعني اجراءات وكيدني قال لك وقت الدخول او طالب مجبور دمينه جو بالصالان نر ناف سيستم خوندنا خو عفوا ناف بروسا خوندني دا جو موافقاوي نهائي ور اجبروا له وقت التحديات بشي يقول بيشافان طلبي ما جو ايروج معاملان هنك تاخير باشا جبلي وي تسلسل دراسي هيا جبلي وي قالك هنا مثلا داخوازا تصديقك كان شامي قالك يعني قالك كشين خوندكارن فيدك هيا وشكري يجبو شهر سير كرنا وان كشين اما صالح شوي بلكي تفضل زان ما شاندك خو ما سرداني بربرسي ملف طلبان وزارة خوندني بالا ومن القلبي كومبون وما نما خوجيان دستيوي وقت بينامك بفان كيشا وقت بيجي انجامك باش هات دانين جو او كسيجو معامله خو بريف دبن وك ام بيجن استثناء دانوان جو
هرن ناف خوندنا خو حتى قوم معاملوان بريف ايجاد فرد قوم معاملوان صالك صالو نيفك وتاخير وقت بيجي نما وقت تعديل وان يعني انها اف كشف جبجوتي جرى سكر بلي ويسوزا كي تدن وان كسنكو انها ام بيجي المعاملات وان الاليين حكومينا كو افوري جرى سكر ما اسوس بلكي اسوس كي بدم نبي ان دفاعك انه ما سوزك داي لي ام سوزا تشكي تاني اسكار بدم مادام وكي كي تاخذ دفان جوانا نقول ام هنا ومادام وقت بيجي اف محليه جو ماتشكري هل بتجيبوش جيبوغو ام بردوان بند خدمته والي كاريا واند ام لسر كشي والراوسر ام وان كشي وان بيجي جهاتي معنا هر کسی ام بجن خوندکارک لی روجاول هرما کردستان دمینی کشی که اگر برای خدا وین بکارن وان کشان چرا سر بکن اما اگر يعني ريه چاره سر کرنی قال لك يعني اما نه بمفهوم چاره سر کرنی جو هاد جمع ومجير مشكله يحل كرنا بلكي كسن من ريني قاجدر دام بيشاوي كسن هن من مشكله يحل كر يعني ري الكاري ايجول جمع ام السر وضعيه سكن ام زاني مشكله وشي اجبرت تشتن هن مثلا قال لك خلق وقت بيجي بابتا جهب در ناخن مثلا وقت تسجيلات زانكولاين قال لك دماغو او دريا خد استماره خو رادكن جهات معنير رفض وانتي كما بيكون شاشتي وتشتن ولو باندر بس دما قفاقو اموك كتاخذ فان جوان تين اوفيسا وعند كادري ما استماري وان دغري او استماره قد بي يكسر در موافقات وتمشكلنا شكلك سپاس بوده گک مروان بله یکیتی خوندبان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا سال 2013 و هاتی آباد کرن کاروی خدمتا جوان و خوندکار روجاوای کردستان چه لروجاوای کردستان دبینن چه له هرما کردستان دبینن هر وها ین لکو اروپا جی دبینن